waba uri hano udakunda uyu musore wa Bosco Empire, umuntu udakunda uyu musore cyangwa uyu mugabo, ntabwo amakuru ye ahagije ntabwo ndayakurura yose, ariko nizera ko nta muntu udakunda iki kinyamakuru cya Bosco Empire. Mwagiye mumumenya kenshi atanga amakuru atandukanye. Uyu musore aracukumbura, umusore witwa Bosco Empire, yitwa Bosco ariko akorera ikinyamakuru cye bwite cyitwa Bosco Empire, ahubwo ndasaba ko umuntu yanakanda subscribe. Uyu mutipe arakora cyane, umutipe ufite inkuru zikaze, umutipe yagiye atabariza abantu benshi bafite ibibazo bagatabarwa, yagiye avuga ibintu abantu bakabipinga, bavuga ko ibintu Bosco avuga byamufungisha cyangwa byagira gute, bazi ko atari amakuru y'ukuri banamupinga, ariko uyu musore arakora cyane. Uyu musore niwe waduhaye inkuru ya Dorimbogo, atubwira byinshi ku by'urupfu rwe, byose arakurura amakuru n'abamugambaniye n'iki, kandi deja nk'uko yabivuze abantu benshi basanze koko ari byo. Ikindi uyu musore niwe watuzaniye inkuru nk'umusaza wafunzwe, umusaza w'imvi z'uruyenzi niko yiyitaga, cyangwa umusaza w'inararibonye, aho umugabo yavuzeho byinshi kuri we, atanga amakuru yose, atanga ku imodoka uwo mugabo yasize mu rugo n'umugore we, uko ayikoresha n'iki, abantu baramupinga bavuga ati ibintu avuga bizamukoraho n'iki, ariko uyu musore arakurikira amakuru yose. Uyu musore niwe waduhaye amakuru y'umusore wariwe n'imbwa, ariko avuga neza uko byagenze n'uko byagambaniwe n'iki. Uyu musore niwe waduhaye amakuru yose ajyanye na Sabe, aho arenganura abantu nabo. Bosco avuga byinshi birenganura abantu, bifasha abantu, uwarenganye arabivuga, n'urenganurwa nawe akamufasha biciye mu makuru ye meza akorera ku gihe. Ndagira ngo niba udakunda uyu musore, ugenda ukurikira ibiganiro bye Bosco Empire, urahita usanga nawe ubwawe umukunzi. Nuko mutajya mufata umwanya wo kumukurikira, ariko atanga amakuru. Njye ntanze iyi nkuru kubera ko byamfashe ku mutima, nkurikira ibiganiro akora byose, ndabizenguruka ndeba ukuntu akora. Ni umusore wampaye inspiration yo kuba nakurikira uko atangaza inkuru ze. Ni umuntu ugira inama abasore gukura amaboko mu mufuka bagakora, bagashaka ubuzima, ntibakomeze kwirirwa babungera cyangwa bitwara nabi banywa itabi n'ibiki. Ngayo nguko rero ni amakuru agaragaza urukundo abantu benshi bakunda uyu musore Bosco, akaba afite ikinyamakuru cyitwa Bosco Empire. Kandi subscribe kugira inkuru zose zisohotse ujye uhita uzibona.